چند پیش مجمع گنرالی سازمان ملل متحد پیشنهاد رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را درباره اعلان کردن روز جهانی فوتبال پذیرفتند و بر طبق یک قطعنامه سازمان ملل متحد همکنون روز 25 می در عالم روز جهانی فوتبال اعلان گشت. درود بیننده های عزیز و ارجمند، من سهراب شاه فرخشاه هستم و این برنامه فوتبال تاجیک است که محض در همین موضوع این شام با نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشیر اورونوف صحبت خواهیم کرد. خوش آمدید. سلامت باشید. و مبارکمون باشد. البته مبارک باشد. مبارک باشد. خب من میخواستم ما و شما سراول از همین افتخارمندی ها بگوییم، زیرا که این ابتکارات خوشا که از رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان از تاجیکستانی عزیز ما روی کار آمده است. بهترین باز بار دیگر مبارک باشد. من فکر میکنم که این نه فقط تنتنه فوتبال است، نه فقط تنتنه ورزش است، بلکه تنتنه صاحب استقلال وطن عزیزمون است. بله. تنتنه پذیرفتن از جانب جامعه جهانی وطن عزیز ما است. بله. پذیرفتن دستاوردهای فوتبالی تاجیک است. تنتنه شکوفانی وطن عزیزمون است و تنتنه آن است که ما در حقیقت صاحب وطنیم، صاحب استقلالیم و برای ما باعث افتخار است که راهبر ما این تشبث از جانب رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی این تشبث به جامعه جهانی پیشنهاد کرده شد و خوشبختانه آن پذیرفته شد و همکنون همه ساله ما روز 25 می رو همچون روز جهانی فوتبال در یک جایگی جشن میگیریم. این هم باعث افتخار است، باعث افتخار، باعث سربلندی و در برابر این مسئولیت هر آن نفری که به این ورزش رقمی که جهان علاقمندی دارند خیلی زیاد میکنند. زیرا علاقه خود مخلصان، خود آن نفرایی که فوتبال را دوست میدارند علاقه با غلبه های تاریخی فوتبال تاجیک علاقه تا اندازه این یک با خوشبختانه حکم عنعنه در آمده است. و به ما ضرور است که سال از سال مرحله به مرحله اون دستاوردهایی که امروز هست با شماره آنها زیادتر شود و با تصمیم رسیدن این سنه تاریخی، این یک اقدام تاریخی، من فکر میکنم که هم مسئولیت زیاد میشد، هم از هر یک ما در هر یک ما مسئولین وظیفه هم گذاشته می شود که علاقه اون هم مسئولیت هم اون زینه های بلندترینی که در فوتبال است ما باید با اون کوشش کنیم، حرکت کنیم، غیرت کنیم، البته در یک جایی با تمام عضو جامعه تاجیکستان عزیزم. بله، من اندیشه دارم که در همین جا همه چیز بسیار رمزی است. چرا؟ چون که ببینید که طی چند ساله که محترم رستم امامعلی با حیث پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان فعالیت میکنند و چند سال پایان که به حیث رئیس اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی فعالیت میکنند، واقعا فوتبال هم در تاجیکستان و هم در آسیای مرکزی خیلی به سطح بلند و بالا رفت. اینکه منتخب تاجیکستان هم در منتخب کلان، منتخب ملی و هم فوتزال و البته منتخب های ملی عضوی اساسیاسیون آسیای مرکزی، هم منتخب های ملیشون و هم فوتزال هاشون خیلی به سطح بالا رفتن. البته این گواهی آن است که محض باید انا همین گونه یک ابتکارات از همین دل آسیای مرکزی رو میزد. درست است؟ بهترین بینه که بیاید دستاوردهای فوتبال جمهوری به ما همسایه دوست برادر ازبکستان را مثال بیاریم. بار اول در تاریخ خود با المپیادی که در پاریس برگزار میگردد رو خط گرفتن. یعنی که این دسته که این دولتی که این جمهوری که اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی رو معرفی میکنه که راهبری اون رو چخلی که شما درست قید کردین محترم رستم امامعلی به عهده دارن. دسته افغانستان، افغانستانی که متاسفانه عادتاً وقتی که وایده افغانستان حرف میزنه فقط پیش نظر جنگ و جدایی. لیکن من امروز خوشبختانه افغانستان
نه فقط اوید جنگ و جدایی بلکه همش ورزش دسته‌های فوتبال خصوصا فوتزال بله فوتزالیستای افغانستان با چمپیونات جهان را خواهد گرفت. این هم بهت رمزی است. بله زیرا یک دولت اذیت کشیده، یک دولت جنگ زده، لیکن فوتبال در این مملکت نیست رشد کرده ایستاده است. اوید دستاوردهای فوتبال تاجیک شما الکی مثالهای خوب رو آورده و من فکر میکنم که این نه فقط یک تشبوس است، نه فقط یک اقدام است، نه فقط یک پذیرفتن تشبوسی محترم رئیس است، پذیرفتن تشبوسی تاجیکستان است، بلکه اعتراف است، اساس اعتراف است. این نشانه آن که تاجیکستان مثلا در فوتبال یک موقع خود را الکی پیدا کرده است. تاجیکستان در فوتبال الکی استوار است. تاجیکستان در فوتبال سخن خود را دارد و شناخته است. البته ورزش است، فوتبال است. ما گفته نمیتوانم که فقط دستای ما غلبه میکنن یا که فقط ورزش به باخت و به پیروزی یگان نمودی ورزش فعالیت کرده نمیتواند. لیکن اساس اعتراف است، موقع است، یک استواری است و برای ما همین چیز باعث افتخار، باعث سربلندی است که دولت ما، ملت ما، فوتبال ما، راهبران ما را اعتراف میکنند، تشبوس های آنها جانبداری کرده می شود و من فکر میکنم که این هم یک زمینه استوار است برای پیشرفت نه فقط ورزش فوتبال بلکه برای پیشرفت خود وطن عزیزمون. زیرا برای هیچ کس پوشیده نیست فوتبال الکی از دایره بازی بر وقت برآمدگی است. این الکی یک پهلوی سیاست است، یک پهلوی معرفی ملت است، یک پهلوی معرفی دولت است، یک پهلوی معرفی گویم که همون مدنیت همون دولت است. برای همین از این نقطه نظر ما باید با این تشبوس به اقدام فقط از نقطه نظر ورزش فوتبال نگاه نکنیم، بلکه از نقطه نظر استواری دولت و ملت تاجیکستان. بله ارشد جان، من فکر میکنم که زمانی که همین چیز تهیه میشد البته این تصمیم در زمینه خالی به وجود نآمد. این اول دیگر اینکه در پشت این ارائه شدن این ابتکار البته تنها یک فوتبال نمی ایستد. زیرا ببینید که همکنون در کوچکترین دهه کوچکترین دولت عالم این ابتکار به نام پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به نام تاجیکستان شناخته می شود، جشن گرفته می شود و البته که زمانی که این ابتکار ارائه شد و روی کار آمد البته این بالاتر از یک ابتکاری بود که تنها و تنها فوتبال را فرا می گرفت. زیرا پشت این ابتکار البته توحید است، یگانگی است، به هم آمدن ملت ها است، به هم آمدن مردمان است، البته بنیاد انفراستراکچورهای بزرگ است و بیش از همه صلح است و ثبات است که میتواند من همین اطراف یک توپ کره شکل مردم عالم بشریت جمع شود. بله 100% من با گفتگوی شما راضی هستم. عیناً همین طورم هست خوشبختانه. زیرا بیاید برای مثال اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی رو می‌بیاریم. تا چه اندازه موقع تاجیکستان استوار شدگی است، موقع راهبری اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی استوار شدگی است. در خاطر دارم همکارانی که از جمهوری به ما برادر آمده بودن برای گذراندن کنفرانس بار اول پیش از انتخاب شدن محترم رئیس به حیث راهبر اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، نظری آنها چطور بود و وقتی دوباره به همین منصب پیشبری شدن محترم پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امامعلی، نظر الکی کارشناسان، همکاران، برادرای ما از جمهوری آسیای مرکزی بیشتر بود. یعنی همه خواهش میکرد یک دلانه حتی همین پیشنهاد هم کردن، خواهش هم کردن که مرکز فوتبال آسیای مرکزی در تاجیکستان باشد، در دوشنبه باشد. این هم باعث افتخار است، باعث سربلندی است. با نوبت این باعث یک مسئولیت
баланд аст дар пеши ҳар ягон нафаре ки ба ин кор алоқамандӣ дорад. бинед ки қариб ки тамоми мусобиқаҳо дар доираи кафа ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ дар душанбе дар пойтахти азизамон баргузор мегардад. шумораи зиёди мусобиқаҳои байналмилалӣ ва баъд аз ҷонибдорӣ шудани ташаббуси таърихии бешубҳа таърихии муҳтарам раис, ман фикр мекунам ки мусобиқаҳои боз ҳам сатҳи баландтарин дар ватани азизамон баргузор мешавад ва хусусан баъд аз ба сохта истифода супорида шудани варзишгоҳи нав барои 30,000 ҷойи нишаст. ва албатта ногуфта намонад ки корҳои зиёдере мо бояд ба анҷом расонем. ин маъни он надорад ки гуфтаи ман мо ягон душворӣ надорем, ягон мо албатта ҳамчун масъул бояд ҳамарӯза ҳамасоата ҳар дақиқа бояд дар ёд дошта бошем ки дар кадом самт бештар кӯшиш ғайрат кунем. ин дар навбати аввал оиди инфрасохтор дар тамоми манотиқи ҷумҳурии тоҷикистон онро беҳтару хубтару беҳтар намудани сатҳи чемпионати тоҷикистон ҳам дар лига оли ҳам дар лига сатҳи маҳорати футболбозон доварон ва албатта чунон ки ман қайд кардам яке аз вазифаҳои аввалин дараҷа ин ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ будани инфрасохтор то ки мо бозиҳои чемпионати дохилиро дар як сатҳи зарурӣ баргузор карда тавонем. ин ҳам футболи кӯдакону наврасон, ҳам футзал, ҳам футболи бонувон ки аз мо таваҷҷӯҳи хоса талаб мекунад. яъне ки дар атрофи ин ташаббуси иқдоми беҳтарин мо бояд дастаҷамъона сарҷамъ омада албатта аз паи иҷрои он вазифаҳое ки дар назди футболи тоҷик дар назди варзиши тоҷик гузошта шудааст бояд сарбаландона бароем дар якҷойгӣ. ҳам масъулон, ҳам журналистон, ҳам телевизион, ҳама бешуба ҳам мухлисон. зиёда аз ин ҷомеаи футболӣ масъулияти дигар дорад албатта. бале. мо ҳамчун соҳибони ин ибтикор албатта масъулияти дигар дорем. хуб, дар доираи барои аввалин маротиб баргузор гаштани рӯзи ҷаҳонии футбол чӣ чораҳое андешида мешаванд аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон? худи ҳамон рӯз рӯзи 25 май дар 10 шаҳру ноҳияи ватани азизамон чорабиниҳои бошукӯҳ доир мегардад вобаста ба таҷлили вобаста ба рӯзи ҷаҳонии футбол. аз он ҷумла дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе пойтахти азизамон, дар шаҳри хуҷанд, шаҳрҳои бохтар, хорух, ноҳияи мурғоб, ноҳияи ашт, шаҳри турсунзода, дар маҷмӯъ дар 10 шаҳру ноҳия чорабиниҳои бошукӯҳ вобаста ба ин иқдоми наҷиб баргузор хоҳанд гардид бо иштироки шумораи зиёди кӯдакону наврасону мухлисони футбол, ҳаводорони варзиш. як фестивали футбол фестивали футбол бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол аст. дар худи пойтахти азизамон зиёда аз 600 нафар кӯдакону наврасон дар ин фестивал иштирок мекунанд бевоста дар ҳудуди майдон. албатта мо умед аз он дорем ки шумораи мухлисон низ дар варзишгоҳ хеле зиёд мешавад. ба ҳамин тартиб дар шаҳри хуҷанд, дар шаҳри бохтар чуноне ки ман қайд кардам ва иловатан рӯзҳои 25 ва 26 май аз соати 16 то соати 22 дар майдони истиқлоли пойтахт боз як чорабиниҳои бошукӯҳ ки аз ҷониби ҳамкоронамон омода шудааст, як фестивали калон, як барномаҳои консертӣ уманд бахшида ба ҳамин рӯзи санаи таърихӣ бо иштироки умед аз он дорем ки баъзе аз чеҳраҳои шинохтатарини варзиш ва аз он ҷумла футбол баргузор хоҳад гардид. дар давоми 2 рӯз дар давоми 6 соат сокинон ва меҳмонони пойтахти азизамон метавонанд омада ба майдони клуб аз таҷлили иди футбол, иди варзиш, иди ватан, иди соҳи истиқлолӣ, иди ташаббуси беҳтаринро дар якҷойгӣ қайд намоянд. фикр мекунам ки ташрифи чеҳраҳои шинохтаи олами футбол ҳам ба Тоҷикистон шояд ҳоли ҳозир аниқ гуфта наметавонем, шояд дар назар аст. дар назар аст, лекин ҳоло корбарӣ рафта истодааст, гуфтушунид рафта истодааст. албатта ҳар як чеҳраи шинохтаи футболи ҷаҳонӣ, аврупо, осиё, ҳар яке ва ё бо рӯзу соати кори худро доранд, аллакай нақшаҳои худро доранд, лекин аллакай ба муроҷиати расмӣ ирсол гардидагӣ аст ва ҳоло ҳамкорони мо дар ин самт корбарӣ карда истоданд ва умед аз он дорем ки шояд баъзе аз чеҳраҳои шинохтаи футболи ҷаҳонӣ низ дар маъракаҳое ки ман номбар кардам иштирок хоҳанд кард. бисёр хуб. ҳамакнун мо шурӯъ мекунем ва аз ин ба баъд
дар саросари олам ки ҷашн гирифта мешавад, мо ҳамчун соҳибони ин ибтикор албатта бояд даҳчанд ин гуна чорабиниҳоро ҳам зиёд кунем ва ҳам дар сатҳу сифати баланду боло роҳандозӣ кунем. Ва фикр мекунам ҳамакнун аз рӯзи 25 дигар шурӯъ мешавад. Ҳамакнун чорабиниҳои мухталифе чӣ аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва умуман ниҳодҳои футболӣ варзишӣ албатта роҳандозӣ хоҳанд шуд. иқдоми беҳтарин шуд ки аз 18 то 25 май ҳафтаи футбол дар тамоми манотиқи ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии бевоситаи ҳизби халқи демократӣ доир мегардад бо ҷалби тамоми сокинони ватани азизамон. ва албатта ногуфта намонад ки ҳамаи бозиҳои лигаи олӣ, лигаи якум, ҳайати ҷавонони лигаи олӣ рӯзи 25 май пеш аз оғози бозиҳои расмӣ албатта як қатор чорабиниҳо бахшида ба ин санаи тарихӣ низ баргузор мегарданд. ва ин ман фикр мекунам ки ҳамасола аллакай ин санаи тарихӣ таҷлили он ба ҳукми анъана медарад ва ҳамасола бо шумораи чорабиниҳо бахшида ба ин иқдоми беҳтарин, ба ин иқдоми тарихӣ сол аз сол зиёд мегардад. пеш аз он ки мо шумо суҳбата хотима бубахшем, ман бо як суоли умумӣ мехоҳам ба шумо муроҷиат кунам. хуб бибинед ки ҳатто кӯчактарин як ибтикор дар як коре метавонад як мусоидати бузург дошта бошад, зиёда аз ин ки ҳоли ҳозир ин гуна як ибтикори бузург аст. хуб ана ҳамин ибтикори бузург ба рушди футболи мо ҳам акнун чӣ таъсире хоҳад расонид? чуноне ки ман пештар қайд намудам, асос ки таваҷҷӯҳ аст, эътироф аст. таваҷҷӯҳ ки шуд, эътироф ки шуд, шумораи онҳое ки ба футбол, ба варзиш, хусусан дар ватани азизи мо, шумораи онҳо зиёд мешавад. шумораи онҳо ки зиёд шуд, албатта шумораи мухлис зиёд мешавад. шумораи нафарое ки ба футбол машқ мекунанд, шуморашон ки зиёд шуд, албатта аз байни он нафарое ки шумораи зиёде ки машқ мекунанд, тамрин мекунанд, футболро дӯст медоранд, пайдо кардани нафарҳои балоёқат зиёд аст. шумораи мухлис ки зиёд шуд, аллакай дар варзишгоҳ шумораи аллакай зарурият пайдо мешавад ки ҳам инфрасохтори мо аллакай зиёд карда шавад. шумораи мухлис ки зиёд шуд, то ба ҳеҷ кас пӯшида нест ки таваҷҷӯҳи сарпарастон, таваҷҷӯҳи онҳое ки аллакай хоҳиши сармоя гузоштан ба футбол пайдо мешавад, ин зиёд аст. ин ҷои пӯшида нест, ин ҳаёт аст, ин қонуни иқтисодиёт аст, қонуни варзиш аст. вақте ки таваҷҷӯҳ аст, вақте ки мисоли иқдомои наҷиб аст, албатта нафарҳои онҳое ки худ алоқамандӣ пайдо кардан мехоҳанд ба футбол, ба дастаҳои футбол, ба дастаҳои мунтахаб, ба федератсияи футбол зиёд мешавад. бе таваҷҷӯҳ, бе сармоя, ҷалби сармояи иловагӣ, бе як рушди иқтисодиёт, яъне рушд ба он маъно ки мухлисон низ дар ин самт як мавқеи беҳад муҳимро мебозанд. иштироки онҳо, дастгирии онҳо, футболи бонувон, кӯдакон, наврасон, дастаҳои мунтахаби миллӣ, ҳамаи футзал, мо ҳама вақт ниёз ба таваҷҷӯҳи мухлисон дорем. вақте ки онҳо таваҷҷӯҳ доранд, вақте ки онҳо бори дигар мегӯям, шумораи нафароне ки бигзор тариқи телевизион бошад, тариқи сомонаи иҷтимоӣ бошад, дар варзишгоҳ бошад, шумораи онҳо ки зиёд шуд, таваҷҷӯҳ зиёд мешавад. таваҷҷӯҳ ки зиёд шуд, мо албатта имкон пайдо мекунем боз ҳам инфрасохтори худро хуб кунем, вазъи молиявии дастаҳои худро хуб кунем, вазъи молиявии тамоми нафароне ки кӯдакон, наврасоне ки ба футбол тамрин мекунанд, ҳарчанд ки ҳозирам хуб аст, боз хубтар кардан кор. албатта ман бори дигар таъкид кардам ки мо медонем ки ба кадом самт таваҷҷӯҳ бештар дошта бошем. ин маъни он надорад ки мо ҳозир оиди ягон камбудӣ ё наросаи он сарфи назар мекунем. мо бояд ҳамарӯза дар фикри он бошем ки кадом самт бояд ба таваҷҷӯҳи мо бештар ниёз дорад ва дар кадом самт мо корбариро боз ҳам зиёдтар кунем. зеро масъулият ҳамон ҳам акнун зиёд шуд. масъулият ҳам дучанд зиёд шудагӣ аст. барои ҳамин ин чихеле ки ман дар аввал қайд кардам, ин фақат ин аллакай аз доираи футболу варзиш баромандагӣ аст. ин аллакай ман фикр мекунам ки як болотар аст, якдилӣ аст ва таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба ватани мо дар навбати аввал ҷалб мекунад.
توجه که زیاد شد الکی بینه که این موهیتش به حد زیاده، به حد زیاد. من در آینده من نمیبینه در یک جایی نصیب کرده باشد خودی مخلصان عزیزم حالی همین رو احساس میکنم. بله اطمینانمون کامل است که ما همه این رو احساس میکنیم. در این تقویت باید البته تاکید کنیم که امروز مردم تاجیکستان زیر سیاست‌های صلح پرورانه و ورزش پرورانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان در یک فضای خیلی کاملی ثبات عمر به سر میبرند. این است که همین گونه ابتکارات نجیب رو میزنند و فکر داریم که اصولا یک بار دیگر ما با عالمیان ملت خود را همچون ملت صلح‌خواه معرفی کردیم و یک بار دیگر اثبات کردیم که این وطن وطنی فوتبالی است و این ملت فوتبالی است. در حقیقت این هم از کوشش و زحمت‌های پیشوای معظم ملت است که ما امروز امکان داریم که اوید ورزش، اوید فوتبال، اوید اقدامات نجیب حرف زنیم، چون که صلح و آرامی است. وطن ما وطن گلگشکفان داریم و ما از این افتخار داریم، از پیشوای معظم ملتمون افتخار داریم و امید از آن داریم که سالهای نزدیک با غلبه‌های تاریخی، خوشبختانه خود سال 24 برای ما سال تاریخی است و من آرزوی آن را دارم که همچون یک فرزند همین سرزمین همین که غلبه‌های تاریخی، اون چیزی که بار اول در تاریخ بگذار در ورزش، در فوتبال، در تمام سمت فعالیت وطنی عزیزمان بگذار ما بیشتر همین کلمه را استفاده بریم، جمله را استفاده بریم، بار اول در تاریخ به معنی خوبش باشد. بسیار خوب، بسیار تمانیات خوب. و دوستان عزیز یک بار دیگر خاطررسان میکنیم که چند پیش اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد پیشنهاد پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را درباره اعلان گشتن روز جهانی فوتبال قبول کردند و همکنون بر طبق یک قطعنامه سازمان ملل متحد همه ساله روز 25 می روز جهانی فوتبال اعلان شد که ما با نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشیر اورونوف در این باره صحبت کردیم. برای صحبتتان برای شما اظهار سپاس. دوستان عزیز تشکر، سلامت باشید. ما در همینجا برنامه خود را به انجام میرسونیم. خیر.